Ekitabo kya Nabbi Malaki essula ya 4 ekiro ky'okugaruka kwa Mukama wiitu. Ahakuba leeba eizooba niriija niryosya nk'entanuuru, oba abanyamaryo n'enkozi z'ebibi bariba nk'ebisinsi by'embuba. Ekyo kiro kiriija kiryabokyeza kimwe, tikiribasigira muzi n'oburyakubiitaagi, nikwo Mukama ow'amahoro kugira. Konka imwe abarikutiina iziina ryangye, eizooba ry'okuhikirira ryaturuka aha bwanyu, riine okutamba omu mapapa gaaryo. Muryashohora nimukina nk'enyana zirikuruga omu kihongore. Aha izooba erindikoreraho, muryaribaterera ababi, babiije ahansi y'ebigyere byanyu, nikwo Mukama ow'amahoro kugira. Mwijuke ebiragiro by'omuheereza wangye Musa ebyatiirweho n'emigyenzo ei naamuragiriire aha Horebu aha bwa Isirayiri yoona. Leeba ndyaboherereza na Beriya ekiro kya Mukama ekikuru kandi ekirikutiinisa kitakiizire. Nuwe arihindura emitima y'abazaire bakagarukana n'abaana baabo, n'ey'abaana bakagarukana n'abazaire baabo, ngu ntakiija nkiise ensi omu kyeno.